Niba ukurikira ibibera ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter, YouTube, Facebook, hari amahirwe menshi ko wabonye izina rya Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Museveni, ricicikana ku mbuga nkoranyambaga. Mu nkuru y'ikinyamakuru cya CNN ifite umutwe ugira uti umukuru w'igihugu cya Uganda yatakambye asaba imbabazi igihugu cya Kenya kubera ubutumwa bw'amahomvu umuhungu we yatangaje ku rubuga rwa Twitter yigamba kugaba ibitero kuri Kenya. Muri iki kiganiro cya General Knowledge Infotainment, aho tuganira ku bantu badasanzwe, tugiye kugaruka ku mateka y'uyu muhungu wa Perezida wa Uganda Muhoozi Kainerugaba. Turagaruka ku byo ibitangazamakuru ndetse n'abakurikiranira hafi ibya politiki ya Afurika bavuga kuri uyu muhungu ufite ipeti rya general mu ngabo za Uganda. Niba utariyandikisha kuri urubuga rukugezaho ubumenyi butandukanye, wakora subscribe ukanakanda no kunzogera, ubundi ukajya ubonera ibiganiro byacu ku gihe. Muri studio za General Knowledge Infotainment muri kumwe nanjye Joachim, naho mu kanya. Tariki ya 29 Mutarama umwaka w'1986 nibwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangiye kuyobora igihugu cya Uganda. Kuri ubu amaze imyaka isaga 36 ayoboye iki gihugu cya Uganda. Uyu mugabo w'imyaka 76 yafashe ubutegetsi nyuma y'igihe kinini ayoboye umutwe w'ingabo z'inyeshyamba zarwanyaga ubutegetsi bwa Uganda kuva ku ngoma ya Idi Amin Dada kugeza ku ya Milton Obote. Iyi myaka 36 ivuze ko umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba ufite imyaka 48 y'amavuko yamaze hafi 3/4 by'ubuzima bwe mu ngoro ya Perezida yagezemo afite imyaka 12 gusa. Uyu muhungu wa Perezida avugwaho gukoresha imbuga nkoranyambaga nka Twitter yisanzura ndetse anavuga ibyo yishakiye atitaye ku mwanya afite nk'umusirikare ukomeye. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 10 uyu mujenerali yashize ku rubuga rwe rwa Twitter amagambo agira ati ngewe n'ingabo zanjye ntibyadutwara ibyumweru 2 mu gufata Kenya. Aha yavugaga ko byasaba igihe gito ingabo ayoboye zigafata Kenya akayomeka kuri Uganda. Mu buryo bugaragaza ukwishongora yakomeje yandika ku rukuta rwe abaza abamukurikira kuri uru rubuga aho bifuza ko yazatura muri Kenya igihe baba bamaze gufata Kenya. Yagize ati nihe mwifuza ko natura mu gihe twaba dufashe Kenya, muri Westland cyangwa Riverside? Yakomeje agaragaza ko byari bikwiye ko Uhuru Kenyatta yagombaga kwiyamamariza manda ya gatatu, ngo nibyo byari gutuma ishyaka rye rigira ubwiganze mu nteko nshingamategeko. Nubwo hari abantu benshi batatinze kuri ubu butumwa bw'uyu muhungu wa Perezida Museveni, bafataga ko ari amagambo y'umujenerali umaze gusinda umunezero w'ubudahangarwa nk'umwana wa Perezida mu gihe cy'imyaka 36. Bamwe mu bayobozi ba Kenya barakajwe cyane n'aya magambo, bavuga ko kuba yaravuzwe n'umuntu ufite ipete rikomeye mu gisirikare cy'igihugu ko bivuze byinshi. Ibi byatumye Perezida Museveni yihagurukira ubwe, noneho atakambira abayobozi b'igihugu cya Kenya abasaba kudaha agaciro ibyo umuhungu we yavugiye ku mbuga nkoranyambaga. Yagize ati bavandimwe banyakenya, mbasabye kutubabarira kubw'ubutumwa bwoherejwe na General Muhoozi. Ntabwo bikwiye ko umusirikare w'igihugu avogera ubusugire bw'ikindi gihugu. Yakomeje avuga ko umuhungu we ari umuntu ugendera ku bitekerezo byuje urukundo nyafurika, Pan-Africanist, ariko ko uburyo bwiza bwo gusakaza ibitekerezo ku muntu ukunda Afurika atari ukujya ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma y'ubu butumwa, uyu muhungu wamaze 3/4 by'ubuzima bwe muri White House ya Uganda busakajwe, yakuwe ku mwanya yari ariho nk'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, ubundi ahita akurwa ku ipeti rya Lieutenant General azamurwa ku ipeti ryisumbuye rya General. Museveni yavuze ko umuhungu we azamuwe mu rwego rwo kumuha imbaraga zo gukomeza guharanira ibyiza.
ubu butumwa tugarutseho hejuru sibwo bwa mbere bwashize uyu muhungu wa perezida mu mboni y'itangazamakuru ry'isi. ubundi butumwa bwagarutsweho cyane nubwo yanditse kuri Twitter abaza abamukurikira kuri uru rubuga umubare w'inka zikwiye nk'inkwano kuri Giorgia Meloni, umugore wo mu ishyaka ry'abahezanguni mu gihugu cy'Ubutaliyani wazamutse ku mwanya wa mbere w'ishyaka arimo, ndetse akaba anitezweho kugirwa minisitiri w'intebe w'iki gihugu. uyu mujenerali yasubije avuga ko atazuyaza kumukwa inka 100. amategeko ngenga myitwarire y'abayobozi b'igihugu n'igisirikare cy'umwuga aho kiva kikagera ntiyemerera umusirikari ukomeye gusakaza ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga uko yishakiye. ibi biterwa nuko aba ahagarariye inyungu za rubanda, bityo igitekerezo cye bwite atanze mu ruhame kikaba cyakwitiranwa n'icyerekezo igihugu cye gifite. rimwe na rimwe bikaba byakwangiza imigenderanire n'umudendezo ku baturage bo ku mpande zombi. none se uyu mujenerali wirengagiza aya mategeko akavuga ibyo yishakiye adatekereje ku ngaruka yagira ku buyobozi bw'igihugu cye n'abaturage ni muntu ki? Muhoozi yavutse tariki ya 24 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1974 i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. ni umwana wa mbere mu bana bane ba Yoweri Kaguta Museveni na Janet Kataha Museveni. amashuri abanza n'ayisumbuye yayize mu kigo cya St Mary's College Kisubi giherereye mu karere ka Wakiso muri Uganda kugeza mu mwaka w'1994. kuva mu mwaka w'1996 kugeza mu mwaka w'1998 yakomereje amashuri ye ya kaminuza mu Bwongereza muri University of Nottingham, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza mu bijyanye na politiki. nyuma mu mwaka w'2000 yakomereje amashuri ye muri Royal Military Academy Sandhurst yo mu Bwongereza. iri ni ishuri ryigisha ibya gisirikari rikomeye muri iki gihugu ndetse no ku isi. mu mwaka w'2007 kugeza mu mwaka w'2008 yakomereje amasomo ye ya gisirikare mu ishuri ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwa Commander and General Staff College. nyuma y'amashuri yatangiye akazi mu bya gisirikari mu gihugu cye, aho yayoboraga umutwe w'ingabo zidasanzwe kuva mu mwaka w'2008 kugeza mu mwaka w'2017. muri uyu mwaka w'2017 yagizwe umujyanama mukuru wa se Perezida Yoweri Kaguta Museveni. ni ibintu byabonwe na benshi nk'uburyo bwo gutangira kumwegereza intebe y'umwanya wa perezida. mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'2021 Muhoozi yahawe kuyobora ibitero byari bigendereye kurandura imitwe yarwanyaga Uganda yabarizwaga muri Congo. twabibutsa ko uyu muhungu wa perezida afatwa nk'uwa mbere ku rutonde rw'abashobora kuzafumbatizwa ubutegetsi na se umubyara mu gihe atazaba agishoboye gutegeka iki gihugu. mwakoze gukurikira ibiganiro byacu, ntimwibagirwe gukora subscribe. tubifurije amahoro n'uburumbuke mu byo mukora byose.